Ia, e toi whatalofa atu i le pa ia malu se tatou atunu sa moa i le nei tae au matangofie o tatou alfa'i mai ai whanunga lei ma lo le saifua ma lo le tauatai whaftai ma vi ia le atua i lo na rufa malonga lei o tatou te au lia mai le nei asfo whapopo i aso le tatou wala o tatou nore na ua uli o tau ia o lea e tae au matou i nei Malaysia ma lo lava le soifua ma lo le langi ma ai o te fifa soa tu i nisi o mata upu ta ua lava pe ona uma ua i se tasi o video sa tu ina tuan nafi e winga i le mea lea sa tupu i Malaysia i le palemio o Malaysia. O te whawhetai i le tofina i a Sarah Chenko Foley mo lona finangalo whaalia. Ua o ngā fo ilo finangalo e whatupu manatu ma a watu ai se whaasoa e winga i le ngase a malo o lo tūlai mai i le tatua tunu. Sa moa malau whaafonga. Tau sila i fonei i le forosanga a le tuafina i a Sarah. Ia tau whaitau sila le comments le ilunga o lao video le tuafina i a Sarah. O lo o whaali mai lava lona finangalo. O te whaalo te lo finangalo mai ua matua iau ngā lava lo finangalo e whao tupu manatu. Ia matatou whaasoa i fo iau ili e tusai o mea ia ua e langalanga maia. E maa ngaia kere lo finangalo e whao tupu manatu i mea ia ua langalanga maia. Ai maisa i fo i. Se sila i fo i le afionga i la au le mali e toa. Ia whaapea ia le lato au waa i le taimini nei. I le finangalo le wa e whaalia mai whaapea ngā malepe le fast. O la auli. Ia. Sa manino na vailunga le ea il fono al palmene. Ia au ilinga ma whaamatalanga anise sui whaipuli. E whaamaunia ai. Do lato leto e langolango ina o le tamaita i panemia na fionga ia fia me. Sila i fo umai comment ia a stofina lea. Ia ua ia o te le o kele o ika. Ai o ke whawhakai i lea toa fine. Ua whaali mai fo ilona fina ngalo malona ia tau. Ma e au ngā lea. Se i o tātou wā ili mo tātou wawa ai le iai. Ile saunga o langa wholasanga marang whamakalanga. Ia, ngā whamasingo ile o kākou. Po whea le me sao, po whea le me se awa. O le wholasanga umalea mai e le kua whinga ia Sarah. O mea ia sa kākou wa ai ai le whonga le palemengi. Ma whaamaongia ai. Le ami o tonu o le fionga la auli mali toa. E o ofo i whanga ia le whai mai Sarah sa mai whaasot kula whongo e le aingipe mika. Anga sa kakou wa ai umai ai i whea fhoi. I kongo palemenge sa whaasoa mai ai. Sa whai fhoi le interview ma le fionga la auli mali toa. Sa whaamakala umai ai. Ma mai uma meanga. Ia whaamaonginga o pe mika o laisengi. Ai ele mwhai ona o tango e whaamatala uma atu le comments ale strofina ia Sarah. Ai sei o tango lai va ili atu nai va enga pe tolu pe wha. E whaamalama atu ai i le tofine. E tusai fo i malona fina ngalo. Ai o te whaaloalo whawhtai tele i lea toa fine. I lona fo i fina ngalo o lona ia tauna.
e wha soa mai ai lona fina ngalo I lona malama le iai. Ai ia ua ia, e se tā ua male au ngā o lona fina ngalo. Tātou te wha soa ai. A tau se sila I fo, tātou te wha soa ai. Ma amai ai fo intatu manatu. Mani moli mau tutu. E wha mau ni ai. Pe sao ia fina ngalo Sara. Ia pe sao le mele tamwhai e wha soa atu. O le me mua. O le fai mai fina ngalo o Sara. Ele I kupu whapea. Ele I kupu mua se mea whapea I Kongo Samoa. Pea mele kupu palmia Malaysia. Ia. O lou lava fina ngalo na au. Lewo fai aku. Yes. O le makua kelea o kele o fai aku kupu a fie me. Ai o lo kupu I Kongo Samoa. O lo kupu I Kongo Samoa ia le ave whangaoi o kupe. O kere manga o ka ua ku ia suafa. Ai walau vilu Samoa ma ua iai wha maoninga ma mau tu. E wha maongiela o kalele whai aku. Alula Sara e whaisanga ia inana susu enga. Ia pe tele mana o vai whainau susu enga. Ia puli lava oe o lawa ia tauna. Ai a whapea o leo e sau noa mai ele I kupu mua I Samoa. Le mea ngau le ave whangau I kupe. E kai o kako akungu. Leo vai aku. Yes. Ngai kupu Samoa. Ngai moli mau le lei le malu le kungu o Samoa. I mea ngai kupu. A whapea lai papau lau sila. Ia kaumawhai e vaai mamao ma e koe ale koe sila ko ale lei I mea ngai kupu Samoa. Ia ngā whaamau ngia e leo lau kalele whai aku. O kele ka ua kua ka ngai kupu ai. O ke ofo foi. E wha wheo nge rei loa, ngai whai ai lumo o maka. Ngai whai lumo o fonga. Ai o te whawhtai I lau fina ngalo. E wha tupu manatu ai I ngase a malo le tupu ia tātou. O lesi mea lea na e sau noa mai ai. O ngā malepe fast o la auri. E leo fia me ngā malepe fast. O ke ofo sori. Ngai sa kere ino iei pia e sa sila ile infonga parimingi. Ngai sa avaku mangaku. Le mafua anga ngā lai ngā whaakea e le fionga la auli mali koa. Ia ka mai kai parimia. Ai sea. O fiu ai whai aku I cases ia tupu mai Samoa. Ai le kea iai. E le ango iai. A le ala wa e sau noa mai o la auli na male pedfast. Le ai. Ele o la auli. Whamamlama tupea le mta upu lea. O le wa e sau noa mai sila I whai comments ia le lau kaunga kuokulunga. O le wa e sau noa mai. O la auli na male pedfast. Ai o lo manino le lei tono fongo palmingi. E fola sanga a fionga e li imata maita I whaipuli. Le keo oi foi. O fia me. I ola masoi fu o tangata Samoa. Whamei a fia me. I re a ngoanga mea. E leo ka usa o kualanga o mea nkako wa ai mkako wharangulongo ai. E le a ngoanga mea. Sau noa le tamaita I whaipule ia anarasa. Tulou lawo ta uaswafa. O fiu e tutu I atu I cases I tupu. Ai le kea I fia me. Whai lor whato whala inga le. Al whato tua le tua Samotas. Ua le to e talitan wina le taita inga a fia me. Whakea loa. O inga whakea. Majority. Olo o manino le. Olo o manino o le majority o le vaenga whaufai. Sa au whaatasi. Ua le to e talitan wina fia me. Whakea loa. Whakea loa. A leo e whai mai o la auli na mafuai te ai.
Le ai, ele o la auli na mafuai, le vai ai, o le vai nga wha o whai o fast. O le kea o fia me I ola o alo ma whanau o le tunu o Samoa. O le ala sa sila. O aile a mana ia, o aile a lofa I ola ma soifua o alo ma whanau o Samoa. Fia me po la uli. Sa tu I lava iai, tu I. Po le a esen fina ngalo. Nga kea iai fia me, ele kea iai fia me. A leo fai mai lau fina ngalo. O la auli na mafuain ma lepe. Ya, e whamasino Samoa I mea na tupu ma fina ngalo fo e toi fine a sara. O le si mea leo e whai mai. O whanga na fionga la auli. Le sa mai whaasol kula whongo e le spe mika. Sole. Anga whaasol kula whongo wa le wanga loka la auli kai mingi. Wa le wanga loka la fionga la auli ma tua taminai. Ale ana sa noa manino na fionga le la auli al mali atua. Na mai fatura fono kilia uma mai custom. Olo iai lai sena inalo na yonalo. Ale wa e sa foi mai so kula fonga le spemik. E iai se fa ma ninga la so noanga. Ele ingi pe mika. O fanga ianga mai denga fa me o mai fa so kula fonga na fionga. An la ule mali atua. E ingi fa monginga. Awa o lewo o fai aku. E iai wha maungi ngā o mauling le la whai aku. O lo iai pe mita, o lo iai lai sene na whaatula whono I nai le au mai e tonu o whana a le fionga la o le mari toa. A whaapea la e sa o lau mau. A mai la lau mau e ilo ai, e lespe mika. A mai lau mau e ilo ai lespe mika, a le lau whai aku, le la waku lau mau. O lo iai mau, o lo iai pe mita, o lo iai lai sene, na mai tau whatu la whono I nai, ia whanga la fionga lau le manitoa. A whapea la sa o lau mau, au mai ngeo wha mau, a whapea fo ia sa o lau mau, o la auli ngā mafuai, ngā malepe fast, au mai ngeo wha mau. Au mai, ele kau o kua ngeo wha mau. Nanga ua makua I moni maule kungu kongo whongol palimengi. Sa whai mai fina ngalo, ole majority 20. Ole asau sila ia fia me taimingi. O e koe whaalongo ku iai ngiang whaakarangonga. Le ai. Makua I lafi liloa. Ai sea. O ngai loa mo kakai pepelo. Kakai sori kula fongo. Kakai pio. Kakai whai me valea. Anga wha pēr lai kei loa sa o fia me. O fea lo I fia me kai mingi. O fea. Asea, fefe kalifsili. Fefe kalifsili. Alea sa si sila anku I folar fala. Na fionga la ule mane toa malan auwa. E sau wa iluma. A wha pēr lai moni lo mau. O la auli nga male pēr fast. A mangi au mau. E maa nei a te lufi na ngalo leng whaari mai. E whatupu manatu. Mo tato toe whaasoa ai. Ini manatu ma fina ngalo o le malu le tunu. E loa e moni lau maulu a mai. E moni lau maulu a mai. Ia. Leo ai sau no mai nei o la auli e corrupt. E iani whamau nga e whamau ni ai. Le corrupt o le fionga I la aule malieto. E te le au mau na e tu mai le ala kongo ku akulunga. Se sila mai mo ele malu le tunu. Ia na whai ele o stau whamasindonga. Ai ngare paui o vaenga leo ke manga koe whaasoa koe. E inge o mau e lo ai. E corrupt ia la aule malieto. E in whamau ninga. O te ofo ia te oe, o te leiloa, o te rangona fo yo oe stanga taia o oina. Ai lo whanga are pu o lo whai ai. E ke wa ai e mea e kukupu.
va ai me ye kupo il ka kungu oila lafi ai se alme wala fi fefe fai maskala ai se o ngai lo le leia anga me pi o ye ka fai nga o ngai lo le anga me pi e ka fai nga e mo ila mau o e ko sila la ile afo ia fi me mat ko ngolea o ko eli ali mai nunga ai o ma ko ila lafia o ke le lopo fe le pula la lafia awa o fe fai menga ko fam kalanga la ko ilo le o la e o pe o la sa meme wa avea le kelo fina ngalo e ku ia kwai e fia sida ku ia fia me po fe le vai nga fa fai le ku ma me wala lafia ai sia musu e kali fesili e fa afita uli onga ye tupu mai tono tato tenu ai sa me musu ai ola la tsina fia le ola to la afia afia i foi na to me tupu kangola fa senga i follow fina ngalo rai o tu fa stai lo fina ngalo o to langa ai manatu fa tupu manatu e watu es fa so se sila i ai mai mo fa fonga le malu le tunu ile ta u ola fa so awa o inata te lo le moni malsa o inata te lo le moni malsa o meia tate tachi na we ya maranga senga se malo le ya o lewa e saunofo e o fa kusu sa kule ni menen kupu palmienge il me okay lo ala ka sa alo fa kia o sara e fe o lolo le mene kupu le sa kupu palmienge sa mo i meanga kupu i sa mo e fe o lolo le mene sa kupu palmienge Malaysia il meanga kupu sa mo ngai va ai o fonga ai sinsi nei o le maka mai mo mai mo mau le atu no o atua i mena tupu sa mo le mea tau ole corrupt ale o fe mai la au le corrupt sorry o te ofo ye te oe a fai o te loa o ya tangata o ina e mwhaiona e whaawasenga ina o te le whai atua o te ami o tonu ai e o oare tamai titi o lea onga e pei ia o le malama o le pula lalanga wa ai meanga e kupu sa mo i me kau corruption mai ai tai el malo pare mia tai tua ngai mele ngai aku vai lo fai pipo ai sia tau mafai e fai lava se mea e sai tia i da fionga i le la ulian malito ia le malu le tato a mai moa sila i fola i comments le lau kango le umango kango screenshot le lau kango ku uma ku ilunga i lau video le ia na fai leo se tau whamasinonga e le o tele o fai atu a mea e se le to fina ia Sara pe saoau ai o lau mau le fai atu o mata upu mai e fola ina mai i lau complain wa lei on talno ina i tono palemene o man fa aswa manino mai aina fionga la ulen mali e toa a sila le langi a toa so o se tu ia o mau tu na fa mau ni ai ana fa pela sa o mau mo le vanga lokale fionga le la ulen mali e toa e kusai malau mau le wa mai e le spe mi ka fanga la fionga la ulen mali e toa e fainga tala na fea se tale to e anga ke le lopo oi ke le lopo i Sara le e le ngio fo linga le ala u karanga nga wasi sila mai a moska mi sila mai ai il ka i o fo linga yo lo fa so ko ye le ala u ko ka li aku i tu sai malo fina ngalo o te fa ftai ya te oi i lo fina ngalo fa adia le wa fa tupu manatu se tatou va i ili ai ma fesilingia le ami o tonu mal pepelo awa o mea uma yo e fa so mai ai o mea o uma le lei ona fa maonia
ua tātou sila iai, tātou vava ai i le amio tonu, na sa folasia i lunga le i whona palemene. A le ua whai mai, o la aulin mafuaina na malepet fast, ia o lau mau le na, a o lau mau, ne ai ele o la auli. O fia me, e sea, e fefe, e whaali le amio tonu. E fefe, e whaali le amio tonu. A wha pete fsili mai pe i se mau, mos wha mau ninga la ukala le whai aku. Alu e koe sila le whonga palme, ngai whono sia umai, ia mangako sui whai pule, i mea ngā kupu. Ua fiu e kauku lei aku fia me, i le maliu o le atali i atu au. Ai musu. E musu. Vai kanga ka ele kea i ola ma whangau, i ola i along whangau le kungu. Ele popole ai sea, e iai le mea le ngai fia me. E le mea le ngai fia me. E se kaimi. Onga e mangingo ila, e iai se kaimi o whea, wala kamat kaimi. Ia, o le whakerisiano le tano noa mai ai. O ke le lopa le se skoinga a wala e whamakala ko ia ki oi. Ai, o ke loa mai maulo kaimi e whamakala e ki oi. E peia al mea vanga le sasa kua pakoe e fiwa ele, ai, la le ola i sa u so manga kuringa mea. Ai, sila le lei se le malo se tato tinu. O le la ukango e ku ku lava le akoanga o le comments sto finele. Ia na tau sila ila ia. I ona manatu mo na fina ngalo ia. A ona manatu mo na fina ngalo umai ewa lewa amai. O mea ia ua le lei ona wha mau nia ma whai isu enga. Whai isu enga. Ia. Ngā whamasingo i leo oko. Pe sao si tua finene a. Awa ola ukala lo whai ia oe Sara. O ke le ai maulani e ki oi. Po oi se tua fine. Ai. Wa ai le lei ni wha mau ninga o au sau noanga. Ngai whai mai. Aua songa kula fo i au kala. Aua e koe ai ai. E koe ai skai pawan me whain kalang kre lupo o se ikua. Se ikua ring fōlinga. Ai wa ai le lei i au whamkalanga. Peing wha maunginga. Aua e koe ai ai. Awa ula lo whai akula ukala. Au kene whewhe ka ukul kala. Nanga lo keilo. E iai wha maunginga. Wha maunginga mo mauku. Nanga ole kupu masile sila umaile malu le kungu. Ia paunga se whasoa ku ngai kula le aso. Ai sila i whai commenti ala ukanga e kua kulunga tamina elwa kore video. Ia matou whai istau whamasinonga. Whai istau whamasinonga e winga. E mana ia te lele manatu sto finele e whatupu manatu. Mo tātou wā ili ai. Po whea tonu wale sa omale mia tonu. O ana mau ia e whaali mai ilona fo i fina ngalo. Ai whaftai tele sa mola tō whafonga. Whamole. Like, share, ma subscribe kako channel. Share aku kako video lia. Ia makua i o i kuru inga o malalangi. Olo i ai kako a inga fast. Olo i ai kako a inga fast. Whatotua le tua sa mo tas. Ai whaftail mai mo mai. Ai sila i fo comments ia inga whai leo le o tau whamsinonga. Alofa tele atu mo tau. Mai am solini whalpenga ma ngele Malaysia. Wha soifua.